Odofo, mamema wakwaba emfa wombra GCN page so meeting ede adwoa searchim. Mesrel subscribe to my channel. Faunsa mi abel no so. Ubenya notification and some ekoso wo maimu bia. Ubenya bietie anase ubenya biahwe ewo GCN page ha. NIT FM omo odwumade bia watu ne din me maninti. Na omo ye no every evening bia NPP communicators and NDC communicators omo koho ekokasa se na Ghana yenime no ene radio stations na TV stations de bia NPP fo and NDC fo omo kohia ekekomo adwea na omo asoreko de bia saa na de gunwe wo Ghana ha na me man ti dwumade dwumade bia omo di ewo NIT FM a omo eka ensema ebebo o man Ghana omo dwendwen eniam ebebo o man Ghana ho nsem nko a enti NPP fo na NDC fo omo koho discussion na discussion mu na adakabre ebisa NPP communicator ne say entisisie no eba ne say ye ko northern region na ye de omampani dada John Dramani Mahama a oda NDC amayoko na no ejina ho na afenso vice president Dr. Bawumia so ejina ho say northern region ko mo to aba wo ho no ma ebeko say na no na NPP communicator no ekire say oh we dey say ye kokokra eye koko Vice President Dr. Bawumia ebefa na very simple easy crime because ahemfofo omo northern region na omo ekres omo ba omo doba pa ene Dr. Bawumia odo omo akomaso omo penasem enti se Ghana fo se yende ye penase ye agichima ye mana Dr. Bawumia ene omampani dada John Dramani Mahama omo ngina se omo to omo so aba omampani dada berry obere cry because ahemfofo omo friend say northern region epo mampani vice president Dr. Bawumia nasem afenso oye key ewo ho no ma cheze ne safo ne da ho omo fo betumi dia bie pum bia enti omo penasem ye papa say ye to abende ewo northern region nko between vice president Dr. Bawumia na omampani dada John Dramani Mahama Dr. Bawumia ebenwini because ahemfofo omo ho ina epena semenya asem keto akra na yeti ensema omo de etudwa between John and Bawumia in the north one ebeto amano in the north oh they say the John has the transport record bisa okoshi Martin adakabri misrawo okokumase now the two photo no kofa di papo from ba one ebeto amano. Oh, just say Bawumia you tune for Muslim. Yes, Bawumia is the king in the northern region. Bawumia a king ewo northern region because he fufu ni nyina say omo ba na ye Bawumia. Ayeka jo mama wo ba wo de ba ku na eba. Esirem ye petu ye hia ba ko because Bawumia ye kramoni. Wasaso ye northerner. Two things involved. Inti ye kwasana ebe boa ye my wish in my life Aliswa, let me say it clear here. One day to see my suffering say Kramoni be a president ewo Ghana under MPP. That is my wish in life because me too am kwai abraba me bo no MPP mfa so ni de dongo de dankwa aye your friend say buzia aye aka hwan aka dombo Bawumia simple. Bawumia dombo. Bawumia. Into the American say me There's a spectacle of true notness at the helm. Bawumia, if you like, let's say. You see, it will also go on the credibility of Akwano in the near future. Yeah, this kind of hell. You cry, this kind of hell. But yeah, Amkwala future, and there was a buying and a crew a boho buying. Akwala to no fair. I do baby, Obina can ask some was watch some now. Offer the anyasam, but media maker, semi lawyer, minya judge, mean to me, but I am entitled to my own opinion. Ebina will be kind, I will say the judgment is too harsh. You see, for more Ghana any judge for no one show Casamia, China say, Obaka office not latter biaba, yes, be you are no. Mere mortar, media dear, you're more ya no, minimu, no more can and a mediso. But what I'm saying is, I want to plead with the judges to also look at that angle. No, say the beya Akwala no be survival. Now it's not about Akwala the onye boni bia. Ne maame na aye na aban atwe na so. Utimi kasa uchi we aso nti obekwa obeba no na Akwala dani homeless. Okay? Who the beka command grandmother? Fine, who the command grandmother?
sources ben na my grandmother no ama grandmother bet me abo akwa no say we ba out na be ka say oh grandmother yi aye ma akwa no be call no busumi bia be ma no 2000 say we akwa no na afi obi ati ahye say no we asotwe de e good because there is a way I ever first one you be sure akwa so grandpa say government show ba no akodi bone na edo akotum dey be antisa we different o wo so do we different oh asaba akofa ba oh asaba in case of go tie dey make no say we no say we tie yes subi say organization bi na edi o mu court because mo ye o guidelines so they say o mu dey ka ho nti mepa say course no sentence ne defa say wo wu a nti akwa no so na bra bo wu eno so ka ho asam make right ti say judge ni ka say ye ko trinity a nti akwala no so ono so obewu no okay nti haji better lie okwa ya chia wo hene okona sara coordinator say obi andi no hu ni na Ghana ye nyina ye dia na aban ya ye ba ye kwa ye ba ye wo ya no mu ho mo de ibi ba say ya mo pe ba bia e be affect governor no ma boja ana o tun se ni paso no nti ono so de na de Friday nti fasting num say de obeka bia obeka no kre boy ye kramofo de o fasting expectation no o ye fasting na o twantro a wa o jejeje event na man say on kasa biom no meda na na do dam kwa akufo vice president on say fasting the incoming Mr. Mahama baby Mahama de o man na kwakoto no o fa kura enye ye na wa hwe tese na ma tese education da so na Mahama otimiti na ase aka say me ba besi mo akire de amamo how dare you hey still for more for na to do more me say otu abanma na na do a automatically nyankopon the 60 years asen ka onfion automatically 60 years eka onfion say otu abanma na na do a for more for na to do more planting for food and job no so koso one district one factory no so koso e confuse o mama me bianom e kama me say free education no so koso for more for na wate baby a osun ni jina na hwa na ne ba no su jina enti se oto abanma na na do a na wato abano so ama ne MP fo no skatem braso de atwam na joma ama na kasa no so nya 30% kura na da chesa abana ho ba betu no wiem abem se joma ama abana ho ba betu joma ama timi nya 30% a na abano kura kululu wom aya joma ama na yenim na dada no 2016 joma ama 2016 joma ama no no msande ne ba 2020 na uni mo wu a wonhwenda uni mo di a wonhwa topa kwasi adaba ye da efisati de anwumire se kwasi adaba ye oda efisati de anwumire joma ama oni hwi de mo man Ghana kai Babylon for joma ama me say denti na joma ama person somebody president biem won hu se mu ode enya de obem wanya free education bi enya de obem onsuo bi free ena enya de obem light bi free na momo ba oba badwin ne ma ho ono ne batwi Benz papa Benz mu Benz ena ne batwi na nadu de osime ma me baby atwi Benz na mom o man no obi abanya education bunsuo free kania ye free umpewe na opeden me say to abanma na nadu no to abanma na nadu automatically nyakopon kwa the 60 years account fion because when we say o adwempa e de manyafo o adwempa de ma oni biema kwese na nadu abeyo man wa mo man na ya kono na nadu sa ko man ga na nhia na nadu a na nyakopon so wo mbre ode ye ne bibia enti na 208 wanya 2016 wanya 2016 na nadu wini abai na senya na nadu pa na kete so na se yalie iba COVID-19 iba ya na Mahama na te so ne call lockdown a wa number 1 kania unya kania number 2 wa wo santifie hey yo Mahama dia me say se okoto abana o
konyina kasi Nanado number 1 Nanado number 1 Nanado number 1 NNDC for no so me ka chem se mo de fa soro me de be fa ase mo de fa ase me de be fa soro mo to me chest mo pass me breaki mo head me cross se me ti asi John Mahama power da now discover be guelu premu efiga na ha ko Brazil no nipa da senia timi de oman sika ko Brazil de akoto kube ba ko $100 ko Canadian kube wo bonu don komi 11 cedi na ya sia ba say ya meto abamamu ya jiminti mu de sika ko Brazil mu de akori kube Tracy Boache ne Mesbel ye no manya post ye